Nugoro a festas entu in bantannor de Gracia de Ledda. Anaese momentos de cultura in diversos tretos de la ciudad de Nugoro. Entu in bantestas po a festare a Gracia de Ledda. Un anno intregu de momentos de cultura, Isa comuna e Nugoro ha deciso de aere in diversos tretos, in amentu de sa nascita de iscritrice nugoresa. Nasia in Nugoro su de 8 de apidanni de su 1871, Isa de Giovanni Antoni de Ledda e de Francisca Cambusu, sa quarta de sete Izzos, a pustire de medalibros iscritos in su 1926 li dan su premio Nobel po sa literatura. Anaese momentos de cultura in diversos tretos de la ciudad de Nugoro, in su Monte Ortobene e in Garteddi. Lo scriauro da Isa de Ledda ando ad iscritto sul libros. Su sindiu di Nugoro Andrea Soddu Annau. Nugoro attento sonore de tenne Gracia de Ledda umente Izza. Semus ubricaus alla festare umente sitoada. La città de bisonza isia nota non solo in Italia, ma in mede all'or de su mondo. Si comincia di su 2021 e finita in su 2022, mantenendo la die pro manna su 28 apidanni.